Reka ngusuze kandi ngwifurize ibihe byiza, nkwifurize gukomeza kugubwa neza aho uri hose mu bice bitandukanye. Bari hano mu gihugu cy'u Rwanda mwese mbahayambo, mbasuhuza mbifuriza kugira igicamunsi cyiza cyo ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 10 2020. Abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda namwe nuko ndabatashye, namwe ndabifuriza ibihe byiza cyane, mbashimira cyane kubwo gukomeza gukora natwe mu makuru atandukanye n'ibiganiro bitandukanye. Hanyuma ari nako mbaha ikaze mu makuru yacu akomeje kugenda avugwa. Ikigezweho muri aka kanya nuko urwego rw'igihugu rw'imiyoborere rumaze gushyiraho komite y'inzibacyuho y'umuryango wa ADEPR. Iba nyuma y'uko urwego rw'igihugu rw'imiyoborere rwafashe icyemezo cyo gukora inzego z'ubuyobozi z'itorero rya ADEPR kubera ibibazo byinshi cyane birimo yemeza ko izagena uburyo rero ADEPR igomba kuyoborwa mu gihe cy'inzibacyuho. RGB rero ikaba yarasobanuye ko iki cyemezo cyafashwe mu rwego rwo gukemura ibibazo by'imikorere mibi n'amakimbirane byari maze iminsi mu buyobozi bw'iri torero rya ADEPR. Inzego RGB rero icyo gihe yahagaritse ku itariki ya 2 y'ukwakira 2020 inteko rusange, inama y'ubuyobozi, komite nyobozi, no kuvuga biro nyobozi, komite nkemuramaka. RGB kandi ikaba yari yakuyeho mu nshingano abasanzwe ari abayobozi ba ADEPR bari muri biro nyobozi ndetse n'inama y'ubuyobozi. RGB yahise ikura mu nshingano abari basanzwe ari abakozi ba ADEPR bari mu bagize biro nyobozi ndetse n'inama y'ubuyobozi. Yahise iha Madamu Muhoza Oleri inshingano zijyanye n'imicungire y'ubuyobozi n'umutungo kugeza rero igihe abayobora rero umuryango mu gihe cy'inzibacyuho bazaba bamaze gushyirwaho. Hanyuma rero muri aka kanya gatoya nibwo tumaze kubona itangazo rijyanye no gushyiraho komite y'inzibacyuho y'umuryango wa ADEPR. Bagize bati nyuma y'uko urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB rukuyeho inzego z'ubuyobozi z'umuryango ushingiye ku myemerere wa ADEPR, ikanakura mu nshingano abari abayobozi mu nzego nkuru kubera ko batabashije kubahiriza inshingano ziteganywa n'amategeko, mu rwego rwo gushaka umuti urambye ndetse no gukemura ikibazo cya ADEPR, hashyizweho komite iyobora ADEPR mu gihe cy'inzibacyuho igizwe n'abantu 5 bakurikira: Pasiteri Ndayizeye Isayi, umuyobozi wa komite y'inzibacyuho, akaba anahagarariye umuryango mu rwego rw'amategeko; Pasiteri Rutagarama Eugene, umuyobozi wungirije; Pasitoro Budigiri Herman, umuyobozi nshingwabikorwa wa ADEPR; Madamu Umuhoza Oleri, umuyobozi ushinzwe umutungo, imari ndetse n'imishinga muri ADEPR; Madamu Gatesi Vestine, umuyobozi ushinzwe abakozi n'ubutegetsi muri ADEPR. Iyi komite ifite igihe kingana n'amezi 12, ni ukuvuga igihe kingana n'umwaka, were ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 10 2020, ishobora kongerwa igihe rero bibaye ngombwa. Komite ikaba rero ifite inshingano z'ingenzi zikurikira: kuvugurura imiyoborere, amategeko, inzego z'imiyoborere n'inzego z'imirimo ndetse n'imikorere n'imikoranire muri ADEPR, gushyiraho uburyo buhamye kandi butanga umuti urambye wo kubaka ADEPR, gukoresha igenzura ry'imikorere, abakozi n'umutungo bya ADEPR kugira ngo rifashe muri ayo mavugurura, kwemeza ndetse no gushyira mu bikorwa amavugurura muri ADEPR. N'itangazo rero ryashyizweho umukono na Dr. Yusta Kayitesi, akaba umuyobozi mukuru w'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere. Ibibazo bikomeye cyane byo muri ADEPR byatangiye gututumba cyane ubwo umuyobozi wungirije Rev Karangwa John yafungwaga, nyuma ndetse aza no gufungurwa asubira mu kazi, anasaba ko yahabwa umushahara we wose. Hanyuma rero inama y'ubuyobozi y'iri torero CA ikaba yarafashe icyemezo cyo guhagarika by'agateganyo umuvugizi wayo wungirije Rev Karangwa John, ariko icyo gihe nyuma y'iminsi igera kuri 5 ikamusubiza mu nshingano. Ku itariki ya 26 Kanama no ku kwezi kwa 6 na 2020 nibwo CIA ihagaritse mu gihe cy'amezi agera kuri 3 umuvugizi wungirije muri ADEPR Rev Karangwa John bitewe n'ibyaha yarakurikiranyweho mu butabera byo gukoresha inyandiko mpimbano. Gusa nyuma umuvugizi wa ADEPR Rev Karuranga yaje kumenyesha Rev Karangwa John ko yahagaritswe abinyujije mu ibaruwa. Yagize ati: nkwandikiye mumenyesha ko uhagaritswe by'agateganyo mu gihe cy'amezi agera kuri 3 abarwa uhereye igihe umwanzuro wafatiwe ku itariki 26 z'ukwezi kwa 9 2020 nk'uko byemejwe n'inama y'ubuyobozi ya ADEPR. Igihe akomeje agira ati: kandi mboneyeho kugusaba gushyikiriza umunyamabanga mukuru w'itorero kontake n'ibyangombwa by'imodoka ifite plaque RAC 816 wa
n'ibindi bikoresho by'akazi waba ufite bitarenze tariki ya 1 z'ukwezi kwa 2020 saa 3 za mu gitondo. Umuvugizi wa ADEPR Rev Karuranga Ephraim akimara kwandika ibaruwa rero uwandikiwe ari we Rev Karangwa John ngo yahise yandikira umuyobozi w'inama y'ubuyobozi ya ADEPR Kayigamba Clarisse avuga ko rero atarashyikirizwa umwanzuro umuhagarika mu buryo no mu nzira zemewe n'amategeko. Rev Karangwa yabwiye perezida icyo gihe ati ari rwo rwego rufite mu nshingano guhagarika umwe mu bagize biro nyobozi no gukurikirana ibahirizwa ry'amategeko agashingira ko atariyo yamwandikiye. Yagize ati mbandikiye mbamenyesha ko kugeza igihe ntarabona uwo mwanzuro mu buryo no mu nzira zemewe n'amategeko ko nzakomeza inshingano zanjye kuko mbona urwego rwanyandikiye ibaruwa impagarika by'agateganyo ruvuga ko rushyira mu bikorwa icyemezo cyanyu mubereye perezida rubafitiye ububasha mu nshingano zarwo umuvugizi ndetse kandi rukabikora ntaramenyeshwa icyemezo kivugwa muri iyo baruwa hashingiwe ku biteganywa na stati ya ADEPR ndetse n'andi mategeko navuze hejuru. Akaba ari Karangwa John. Rev Karangwa yakomeje abwira perezida ati mboneyeho kandi kongera kubagaragariza akarengane nkorerwa n'umuvugizi nuko iyo baruwa rero ubwayo ibigaragaza aho bigaragarira buri wese ko yica amategeko nkana amugenga ndetse n'ayitorero muri rusange, bityo nkaba rero mbasaba kurenganurwa kuri ako karengane nkorerwa n'umuvugizi yitwaje igitinyiro cy'umwanya afite mu itorero. Ibyo rero ni byinshi cyane byakomeje kugenda bigarukwaho, ariko reka twongere tugaruke ku ibaruwa urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB rwari rwatanze bwo rwahagarikaga iriya komite. Bagize bati impamvu gukuraho abagize inzego z'ubuyobozi banyakubahwa shingiye ku bibazo by'imiyoborere, imikorere n'imikoranire mibi imaze igihe iranga inzego umuyobora ndetse n'abazigize bishimangirwa n'inzandiko zitandukanye mwagiye mwandikirana n'izo nyandiko RGB n'izindi nzego zitandukanye. Ati nshingiye ko mwagiriwe inama zitandukanye na RGB ariko inzego muyobora zikaba zarananiwe gukemura ibibazo ku buryo imiyoborere ndetse n'imikorere yanyu ikomeje guhembera amacakubiri ndetse no kubangamira ituze ry'abagize itorero rya ADEPR hashingiye ku itegeko nimero 072 agakoni kaberamye 2018 ryo ku itariki 31 z'ukwezi kwa 8 2018 rigena imitunganyirize n'imikorere by'imiryango ishingiye ku myemerere mu ngingo yaryo ya 16 ibuza imiryango kubangamira ubumwe bw'abanyarwanda, amahoro n'umutekano, ituze n'ubuzima byabo, umuco mbonezabupfura ndetse n'imyitwarire myiza mu mikorere yayo. Dushingiye ku isesengura RGB yakoze ryerekana ko amategeko, imikorere n'imicungire y'abakozi n'umutungo bya ADEPR bitanoze mu buryo budatanga igisubizo kirambye ku bibazo bikomeje kugaragara muri ADEPR mu nyungu za ADEPR ndetse n'abanyamuryango bayo, hashingiwe kandi ku bubasha ihabwa n'amategeko. RGB ifashe ibyemezo bikurikira. Icyemezo cya mbere, ikuyeho inzego za ADEPR zikurikira: inteko rusange, inama y'ubuyobozi, komite nyobozi na komite nkemurampaka guhera none tariki ya 2 Ukwakira 2020. Icyo gihe impamvu ya kabiri, atikuye mu nshingano abasanzwe ari abakozi ba ADEPR bari mu bagize biro nyobozi n'inama y'ubuyobozi. Indi ya gatatu, ati ihaye Madamu Moza Oreri inshingano zijyanye n'imicungire y'abakozi n'umutungo kugeza igihe abazayobora umuryango mu gihe cy'inzibacyuho bazashyirirwaho. Urwego rw'igihugu rw'imiyoborere ngo ruzagena uburyo ADEPR izayoborwa mu gihe cy'inzibacyuho. Ati musabwe rero gutegura ihererekanabubasha rizakorwa ku wa 4 tariki ya 8 Ukwakira 2020. Ati mugire amahoro. Akaba ari Dr.